ry'Amerika. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Kisoro muri Uganda turumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radiyo ijwi riyobora. Kuri internet mujye kuri wayishatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya bagera havuye hano muri studio ya gatanu i Washington DC. PJ ku buhanga bw'ibyuma, Jedone Cyubahiro niwe urimo kuyegeranya kuri mikro, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abandi bagenzi bacu dufatanyije kubagezaho ingingo z'ingenzi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bibogobogo, bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura. Bebwe kuronka ibyo kujya biratugoye cyane, ntawuhinga aho abana kugwara izi ngwara zikomeye, abato ko barapfa akarengane kubera nyine situation abantu bari mukomeze. Abo ni bamwe mu bakuwe mu byabo niyo ntambara. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yajyanye ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu ntara izwiho kuba ifite abantu benshi bashyigikiye Madame Marine Le Pen. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yasuye Algeria ajyanywe no gushyira umukono ku masezerano yo kugura imyuka itanga ingufu. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani yasuye Algeria ajyanywe no gushyira umukono ku masezerano yo kugura imyuka itanga ingufu. Ni mu rwego rwo kugabanya ibyo basanzwe bakura mu Burusiya. Fidel Niyongabo. Ubutaliyano buriko bugerageza kurondera ayandi masoko ntanganguvu kugira bugabanye kuzera cyane ku Burusiya inyuma y'uko icyo gihugu giteye Ukraine. Uburusiya nico gihugu kigurisha urugero ruri hejuru cyane rw'umwuka utanga inguvu mu Butaliyano kurusha ibindi bihugu. Ubwo rugero ni ibice 40% vy'umwuka utanga inguvu wose Ubutaliyano bugurira mu mahanga. Algeria iza mu kibanza ca kabiri. Amasezerano mashasha azotuma Ubutaliyano bugurira muri Algeria urugero rw'umwuka utanga inguvu ruri hejuru y'ubwo rugurira mu Burusiya. Ibihugu vyo ku mugabane w'Uburaya biriko bigerageza kugabanya mu buryo bwihutirwa kuzera cyane ku Burusiya ku vyerekeye umwuka utanga inguvu. Abategetsi b'ivyo bihugu barabona ko kubandanya kugurira cyane uwo mwuka muri ico gihugu biriko bigifasha mu ngwano yacu kuri Ukraine. Hari kandi impungenge ko Uburusiya bushobora kugara uwo mwuka mu ntumbero yo gusubiriza mu ndumane ibihugu vyabufatiye ibihano. Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yajyanye ibikorwa bye byo kwiyamamaza mu ntara izwiho kuba ifite abantu benshi bashyigikiye Madame Marine Le Pen bahanganye mu matora y'umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe niwe utugezaho uko bimeze. Macron na Le Pen bazohura ku nshuro ya kabiri ku itariki ya 24 y'uku kwezi kwa kane. Macron w'imyaka 44 akaramuka atsinze amatora azabaye perezida wa mbere atwaye manda zibiri mu kiringo c'imyaka 20 iheze. Muri ayo matora azobahanganye na Marine Le Pen yafatiye ku ishavu ry'abanyagihugu ku buzima bwabo butera buzimba cane, hamwe nuko babona ko Macron atabona ibibazo bacamwo imisi yose. Emmanuel Macron na Le Pen batsinze mu nshuro ya mbere y'amatora yabaye ku munsi w'Imana. Bazosubira guhangana ku nshuro ya kabiri y'amatora nk'uko vyabaye mu mwaka wa 2017. Macron ashira imbere ubumwe bw'igihugu n'ubw'umuryango umwe bw'Uburaya, mu gihe Le Pen we ashaka ubwigenge no kwikukira nyakuri ku Bufaransa. Diane Ninahazwe turagushimiye. Igitero cy'abantu bitwaje intwaro cyahitanye abantu bagera kuri 50, abandi batari bake baborerwa irengero muri leta ya Plateau iri hagati mu gihugu cya Nigeria. Na none Fidel Niyongabo. Umuvugizi wa buramatari wa leta ya Plateau Simon Lalong yatangaje ko abo bantu bishwe igihe amazu n'amatungo yabo yasamburwa, yamara ntiyatanze igitigiri nyakuri c'abapfuye. Ico ni kimwe mu bitero bitari bike vyakozwe n'inkozi z'ikibi zitwaje ibigwanisho mu bice vyo mu buraruko bwa Nigeria.
ibitero nk'ivyo biraba kenshi muri iyo leta ihana urubibe na leta ya Kaduna, aho abikekwa ko ari inkozi z'ikibi bateye ibisasu vyasambuye amayira ya gari ya moshi bikanica n'abantu 8. Abo bagizi ba nabi baranyuruje kandi abantu batari bake mu kwezi guheze. Abantu bitwaje ibigwanisho barisha abasirikare 15 mu ndwi iheze mu gitero bakoze ku ikambi y'igisirikare yo muri leta ya Kaduna. Jonathan Shaku ayoboye inararibonye zo muri leta ya Plateau avuga ko biyamiriza bivuye inyuma ubwo bwicanyi. Amenyesha ko inteko zijeje umutekano zikwiye kubohoza mu maguru masha abantu bose banyurujwe. Uwo mugabo w'inararibonye Ishaku yemeza ko abantu batari munsi ya 50 bapfuye mu gihe abandi 70 barimwe abafasoni n'abana banyurujwe mu mihana y'ahandi 9 hatandukanye ku muhingamo wo ku munsi w'Imana urangiye. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye kuri wayishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turahera mu Rwanda. Urukiko rw'ubujurire rwategetse urwego rw'amagereza gufungira Bwana Fabien Twagirayezu muri gereza iri hafi y'aho urukiko ruherereye. Umucamanza yavuze ko ari ngombwa ko Twagirayezu aburana imbonankubone aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Ni mu rubanza aburanamo na bagenzi be ibyaha byo gushaka kugirira nabi ubutegetsi buriho. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric bagira ubusa yabikurikiranye. Bwana Fabien Twagirayezu wabaye intandaro y'isubika rubanza ryo kuri uyu wa mbere yagaragaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ry'iyakurira izwi nka video conference. Abareganwa nawe bane bari mu rukiko rw'ubujurire. Twagirayezu afungiwe muri gereza ya Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Twagirayezu yabwiye urukiko ko yari yandikiye ubuyobozi bwa gereza afungiwemo asaba kumwimurira hafi y'aho urukiko ruri akaburana yisanzuye. Arashaka kuburana imbonankubone ari n'umunyamategeko umwunganira na bagenzi be aho kuburanira ku ikoranabuhanga. Yavuze ko mu buryo bw'ikoranabuhanga atumva neza amagambo yose avugirwa mu rubanza. Umunyamategeko Gatera Gashabana umwunganira yabwiye urukiko ko byaba byiza Twagirayezu aburanye imbonankubone. Yavuze ko nawe ubwe yandikiye ukuriye amagereza mu Rwanda asaba ko yunganira bamufungira hafi y'urukiko. Yavuze ko yatunguwe no kubona atari mu rukiko nk'abandi. Gashabana yasabye ko mu migendekere myiza y'urubanza no mu nyungu z'ubutabera urukiko rwasuzuma ubusabe bw'uwo yunganira. Yavuze ko ibyo Twagirayezu na bagenzi be baregwa ari bimwe kandi n'icyemezo cy'abafatiwe ari kimwe. Gatera Gashabana arasaba ko Twagirayezu kugeza ubufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose yahabwa uburenganzira bungana n'ubwa bagenzi be. Umushinjacyaha Bwana Faustin Mukunzi yavuze ko kuburanira ku ikoranabuhanga ubwabyo nta mbogamizi byakabaye biteza. Gusa mu nyungu zo gutanga ubutabera buboneye, Mukunzi yabwiye urukiko ko kuba uruhande baburana rusaba kuburana imbonankubone ari uburenganzira bemererwa n'amategeko. Umushinjacyaha yahise azamura inzitizi ivuga ko mu buryo bw'ikoranabuhanga umunyamategeko Gashabana n'abo yunganira bagejeje ku rukiko imyanzuro y'inyongera igihe cyararenze. Agasaba ko iyo myanzuro urukiko rwayitesha agaciro. Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko yashyizemo iyo myanzuro hasubiza ku bindi bimenyetso ubushinjacyaha bwashyizemo nyuma. Gashabana aravuga ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bugamije gushaka kubabuza uburenganzira busesuye bwo kwiregura. Yavuze ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha nta shingiro bifite. Yabwiye urukiko ko uruhande baburana rutubahiriza ihame ry'uburenganzira busesuye bwo kwiregura no kubona ubutabera buboneye. Izo ngingo zombi nizo zateye inteko ihuranisha kujya kwiherera yifata y'imyanzuro. Nyuma y'igihe kitarambiranye, umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yafashe icyemezo gitegeka urwego rw'amagereza kwegereza Twagirayezu hafi y'urukiko rw'ubujurire. Yavuze ko ku kijyanye no kuvuga ko atumva ibivugiwe mu rukiko bitari ukuri kuko yasubizaga ku bivugirwa mu iburanisha nta mbogamizi. Yahisemo kwimurira iburanisha ku yindi tariki. Ku nzitizi y'ubushinjacyaha urukiko rwavuze ko kuba habayeho isubika rubanza ari umwanya mwiza ku bushinjacyaha buzasoma imyanzuro yatanzwe n'abaregwa bwazahura n'imbogamizi bukazazigaragaza mu iburanisha ritaha. Abaregwa kugeza ubu 5 bafashwe mu mwaka wa 2018 ari abarwanashyaka b'ishyaka FD inkingi ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda. Bari barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana wari vice perezida wa mbere wa FD inkingi. Uyu rwego rw'amagereza rutangaza ko yaturutse gereza ya Mpanga yarafungiwemo. Bwana Fabien Twagirayezu ufatwa nk'umukuru w'itsinda yarashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga mu ishyaka FD inkingi.
ari muri babiri bakatiwe imyaka 12 y'igifungo, ari nacyo gihano kiremereye muri urubanza. Ahirwa ko yarashinzwe ibikorwa byo kohereza abarwanashyaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kwitoza gisirikare mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu mwaka ushize 2020 urukiko rukuru mu Rwanda rwabahamije ubwinjiracyaha mukure mu mutwe w'ingabo utemewe, ibyaha bahakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bakuwe mu byabo n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro bari mu bihogobogo bari muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo, bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ibyo kutagira ibyo bafungura. Inkuru turayibaza umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Aba baturage bari basanzwe batuye mu mihana irenga 20, ariko kuri ubu birundanirije mu mihana itarenga 3 kubera ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho, aho bakambitse bamwe mu nsengero, abandi mu mazu yahiye ari Kisombe no kwa Matare. Bavuga yuko kubera kudahabwa inkunga n'abagira neza, imibereho yabo irushaho kuba mibi. Rutabagisha Rutambwe yarasanzwe atuye mu mwana wo mu Magunga, ubakambitse mu bibogobogo kwa Matare. Webwe kuronka ibyo kujya biratugoye cyane, ntawinga. Urabona kiriya gihugu cyayibogobogo mu plateau y'ibokoboko igizwe n'amasekiteri 2 ikagirwa n'amagurupe 3, ariko twese abo bantu bose bari ahantu hitwa gusa bari muri iyo mihana 2, ni umuhana wa Gisombe n'umuhana wa Bijanda uhura no kwa Matare. Ntibatambuka, nta bagenda ibirometero birenze 2, utwo kujya kuboneka biboneka ku ngorane mupaka haboneka ifaranga, duhabwa ifaranga n'abana baciyo bari guverinema FRDC akaba ari kutujana ibyo kurya. Usibye iki kibazo cyo kudahabwa imfashanyo y'ibiribwa, aba baturage bafite n'ikibazo cyo kutagira ibitaro, kuko n'ikigo nderabuzima bafite hari indwara kitavura ngo marubonesha. N'umuturage wo mu bibogobogo. Duhereye ku bagore afite inda, umugore unaniye kubyara mu nzira isanzwe, uwo ngo ni ugupfa, kuko mbere umugore unaniye kubyara abantu bagitekanye, ambulance zakazivanga, baraka zikaja mu rwego kubatora, ariko ngo mutanzira kandi urumva inepfo muri meri ya Baraka niho hari abadokiteri, ariko urumvira iwacu ntabadokiteri bahari. Icyo nico kibazo kabisa c'ubuzima abantu bafite, aho abana kugwara izi ngwara zikomeye, abantu ko barapfa akarengane kubera nyine situation abantu bari mu kumiza. Nazubagape washimangira ko n'abana babo bafite ikibazo cyo kwiga nabi, kuko mu mashuri bari basanzwe bigiramo yahiye, abandi nabo babuze uburyo basubira ku ishuri kubera impamvu za mikoro make. Abana bacu benshi tibiga kubera kubura ubushobozi ikibishurira, kuko abantu bose n'abanyage, abandi bigiraga ahantu heza kwibarabara Baraka Uvira n'ahandi. Tumaze gutegwa inzira zarabuze, abantu tiba bakigenda, n'ubu nyine turasa nk'abantu bimiriwe, ariko kandi icyo dufasha nuko mwotuvugira hirya no hino bakadufasha. Benshi baricaye kubera ubwo bushobozi bukeya, abandi nyine bene abana bato ko bariga, umutekano nyine utari mwiza cyane. Iyi miryango irenga 500 iri mu bibogobogo igizwe n'abantu barenga 7,000. Nubwo biruku erashima uruhare rw'ubuyobozi bwa gisirikare bwo muri aka karere, kuko n'agahenge k'amahoro bafite aribo babikesha. Turashima Generale Ramazani Fundi uri wa operation Sokora de Sid. Nimba abantu bava mu bibogobogo bakaza bakikano Baraka, ni ku murimo yakoze. Yavuye Uvira araza agera Baraka, akoresha inama Baraka, yumvisha abantu ikibazo yuko bakwiriye kubana bose mu mutekano bakabana mu mahoro. Agenda akoresha inama za Rweba, arazamuka akoresha inama za Ibogobogo, ndetse yongera n'izindi ngabo. Twagerageje kuvugisha ishiramwe ryawo nirishinzwe ibikorwa by'ubufasha muri Fizi na Uvira, rizwi ku izina ryawo cya, ritubwira yuko batemerewe gutanga amakuru. Gusa andi makuru ava mu bibogobogo avuga yuko hari ubufasha ishiramwe rya Pamu, hafi hamwe na Gakondo ndetse n'amahoro batanze kuri aba baturage. Si mu bibogobogo honyine hari ibi bibazo by'abatesheje ibyabo, bavuga yuko bafite ikibazo cyo kudahabwa ubufasha, ahubwo n'abaturage batuye za Rurambo, Rubuga nabo bafite icyo kibazo. Vedaste Ngabo ku bwaragijwi rya Amerika, Uvira mu ntara Kivu y'Epfo. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amatora y'abayobozi b'inzego z'igihugu zitandukanye azakorwa mu kwezi kwa 11 uyu mwaka 2022.
Amerikakazi Esperance Hope Ikora ufite inkomoko mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko yo muri leta ya Iowa iri hagati mu gihugu nyine muri aya matora. Uyu mukandida wo mu ishyaka ry'abarepublikani ahanganye n'abandi bakandida bane bagomba kuvamo umwe uzahagararira iryo shyaka. Aramutse atowe azaba abaye umwimukira wa mbere w'umwirabura utowe mu nteko ishinga amategeko ya Iowa. Yaganiriye na mugenzi wacu Edi Rwema amubwira icyatumye yiyemeza kwiyamamaza. Njyewe nkura umubyeyi wacu ari we papa yatwigishaga ijambo ry'Imana. Mu gukura kwacu rero twakuze dusenga twizera ijambo ry'Imana. Noneho menya gutandukanya njyewe n'ibintu bingeraho, menya gutandukanya uwo ndiwe inside kuruta uwo ndiwe uhaca mu bibazo by'intambara n'ibindi byose. Rero ngishika hano namenye ko ndi hano kubwo impamvu. Iyo mpamvu rero niyo numvishije ifite imbaraga gusumba kureba ko mfite iminsi mikeya ndashobora gustepinga in kugira ngo imbeho sawa dreams zanje. Uriyamamariza kuzaba umudepite mu nteko ishinga amategeko kugira ngo umuntu abe yagera kuri iyo ntego nuko aba yaramaze kuba umunyamerika wujuje ibyangombwa. Ngiye gufata iki cyemezo wabihereye kuki? Ni iki cyabaye imbarutso? Iki cyemezo kugifata ntabwo byari byoroshye kuko mu byumva cyangwa kuko nabivuze ko nari nzi purpose y'ubuzima bwanjye then ndastepinga in. Impamvu y'ubuzima bwawe niyo mpamvu wafashe icyemezo cyo ariko bitwara igihe kinini cyane. Kubivuga mu majambo magufi, natangiye kwintegra, kuba involved mu bikorwa abaturage bo muri Iowa bakora. Nyuma yaho cyane cyane mbere y'umusirize numvishije ko nashitse ahangaha nta yindi excuse nutanga. Then ntangira kuba involved, kwiga uko abantu bakora. Ntangira kuatendinga ama conference, kujya mu manama atandukanye. Yes, nja mu manama atandukanye, pura n'abantu batandukanye, ngira ibiganiro nabo, ngasaba kofi, tukagenda tukaganira. Uko abantu tugenda tuganira, bagakunda ibitekerezo byanje, bakantera intege. Ariko nanje iyo tuganira nabo, niyo bavuga muri ayo manama, kumva n'abantu, umuntu wese ni umuntu, kumva ntabwira uburi mu bintu bakora, nkumva ko barabikora nk'abantu nyine. Mu gihe narimo mba involved muri ibi bikorwa, nabashije kuja kuri Capitol, nkora tour. Capitol ubwo ngubwo naho inteko ishinga amategeko ya leta yanyu ikorera? Yes. Hari ibikorwa bakora, nkaja mu madeba iyo barimo gukora deba kuri bills runaka, gukora ibiganiro ku mushinga y'amategeko atandukanye. So ivyo byose iyo nagendaga mbibona, kabona abantu bose ni nk'abantu, kabona ko ibintu byose birashoboka. Ariko still ntabwo byoroshye kugira ngo stepping in mvuge ngo okay, uyu munsi ndemeye kugerageza amahirwe yanje, cyangwa se ndemeye kugenda nanje ngo nkore bino bintu ndimo kwiga. Hanyuma madama Ikora, nisegure kuba kurikije ijwi rya Amerika, ntago nshaka kumvikana nk'umuntu w'umuhezanguni, ariko iyo leta yanyu ni imwe muri za leta abantu bavuga ko igizwe n'umubare munini w'abazungu cyangwa se abera. Abantu babimukira ni bake cyane, ndetse benshi banajyayo baba bagiye gukora imirimo isanzwe mu mirima, dore ko ari intara yera cyane. Byarakoroheye kwinjira muri sisiteme y'iyo ntara yanyu, cyane cyane ko uri muri ba nyamuke, cyane ko ari intara cyangwa se ari leta abantu bavuga ko ituwe cyane n'abantu b'abazungu cyangwa se abantu batuye iki gihugu? Yego, murakoze. Yes, urumva kwinjira muri ibi bintu
ugenda gahoro gahoro, ntabwo biba ijoro rimwe cyangwa umunsi ukurikira, ariko ugenda gahoro gahoro. Iyo bagenda bakumenya, bakumva, iyo bakumvishije first of all bakakwakira bakakumenya, si bose, bamwe nyine baracyafite iyo mitekerereze yabo white supremacy ariko iyo abandi bakeya bakumvishije bakakwakira, babandi bagufasha no kugera kuri babandi bandi batahaye bakumva n'abatahaye bakwakira, byose bivana nawe. Ntibisanzwe kubona bimukira benshi, kuko abonzi bagiye bagerageza kwiyamamaza, abenshi usanga bagendera ku itike y'ishyaka y'abademokrate, ariko wowe uri mu ishyaka ry'abarepubulike, ni naho wifuza ko wazatsinda kugira ngo ubahagararire mu nteko ishinga amategeko muri iyo leta yawe. Uhitamo iryo shyaka, hari cyagukuriye cyane kirenze igikurura abandi bimukira muri iriya shyaka rindi muhanganye? Nibyo, iyo uje guhitamo ishyaka, sinzi ku bandi ariko nzi uruhande rwanjye. Ku ruhande rwanjye, mbere y'uko mfitamo ishyaka, nibyo mu by'ukuri abantu benshi baja mu ba demokarate, ariko nabanjije kureba ese ni iyihe myizerere y'abademokarate, ese ni iyihe myizerere y'abarepublican, ese ni ibihe jewe nemera, ni ibihe jewe ntemera. Maze gusoma amaplatform yabo bose, nsanga ibyinshi ibyo nemera biri mu barepublican, noneho mpitamo kuba umurepublican gutyo. Hanyuma nabonye muri gahunda yawe yo kwiyamamaza washyize imbere umuryango, uburezi, ubwisanzure ndetse n'icyizere. Uhitamo ibi ngibi ni kubera iki ari byo wahisemo? Ibi bintu biravuga cyane kuri jewe, speak loud to me, kubera ko jewe nk'umwimukira, umuryango niwo musingi w'ibintu byose. Uretse nanje w'umwimukira, umuryango ni umusingi wa buri ikintu cyose kiramera kirakura kiva mu muryango. Iyo byapfuye mu muryango n'ahandi bigenda bigira ibibazo bitandukanye. Education kuri jewe nk'umuntu w'umwimukira utaragize amahirwe yo kwigira mu gihugu ciwe ngo abe stable, numva ko ari cyo kintu cyonyine nasigaranye kurusha ibindi byose. Amatungo twarayataye turayasiga, ariko iyo ufite education ahantu ho, unless you die, iyo education aho ugiye hose urayikeringa. Education ngo n'uburezi. Uburezi aho ugiye hose urabukeringa. Niki kindi mwavuze? Kwishyura ukizana liberite. Iyo uri muri famiye ufite iyo education, ariko ukaba udashobora kwisanzura, udashobora kuba ufite ubwo bwisanzure, n'ubundi kandi uba limited, ukaba ushobora kuba utaperforminga muri capacity yawe yose, kubera ko hariho bya bintu bikubuza kugira ngo wisanzure. Hope niryo zina ryanje. Umuntu wese akeneye hope mu bintu aba arimo akora. Iyo hope yashize, umuntu atenzenga gufedinga, umuntu aba atakiriho, niko navuga. Hope ubwo ni icyizere. Nibyo bintu bine ushize imbere cyane: umuryango, uburezi, kwishyura ukizana ndetse n'icyizere. Wakomoje ku burezi, uvuga ko abantu benshi batabona amahirwe yo kwiga, kubona amashuri meza kugira ngo babe batera imbere mu buzima bwabo. Nk'umwimukira wavuye mu gihugu umuntu yavuga ko kiri mu bihugu byibasiwe n'ibibazo bitandukanye birimo ubukene, umutekano muke, nk'isomo wakuye mu nzira y'urugendo rwawe wasangiza abakurikiye ijwi ry'Amerika muri aka kanya, ni nk'irihe ryatumye ugira icyo cyizere cyo kuvuga ngo nubwo nahuye n'ibibazo ariko hari icyizere imbere? Iyo umuntu yahuye n'ibibazo byinshi, akenshi aragenda ibibazo bikamu overwhelming, yarangiza akumva ko atagikwiriye, akumva ko iwe nta mwanya afite ahantu heza, cyangwa se ahantu abandi bateraniye, akumva ko ijwi ryiwe ryakandamijwe.
bifata imbaraga nyinshi, bisaba courage kugira ngo kandi usubire kandi wiyunguruze, uzuke ukarabe mu maso numara uvuge ngo no, ndiho kubwo impamvu, reka nshake impamvu ndiho uyu munsi, impamvu tutapfuye muri ziriya ntambara, cyangwa impamvu inzara itanyishe, ubukene butamazeho, nkabona uburyo nkaja ku ishuri, hariho impamvu. Iyo mpamvu niyihe, reka nishake nanje nindangiza imbe icyo mu muntu w'imbere. Ubwo buzima bwo kumva ko utari we, utabereye, ni ubuzima abantu benshi bumva, niko abantu benshi bumva bagiye baca mu bibazo. Ariko hariho abandi bantu nabo bagize courage yo kuvuga ngo reka ndenga ahangaha, ndebe ikiri hirya y'ahangaha, nindangiza ngikurikire, nimba ari cyiza, nimba ari na kibi kireki. Kuri wowe, iyo ukurikije amakuru ufite, ibipimo bigenda bisohoka hirya no hino, amahirwe wihangana ate? Ntabwo uza kwiyamamaza kugira ngo utsindwe, ugenda uvuga ko uzatsinda, hanyuma result iza, hari igihe iza watsinze cyangwa utatsinze, ariko so far I'm positive ko ibintu bizagenda neza, nkurikije uko akazi kari kugenda, nkurikije uko campaign iri kugenda. Nibutse ko muri iryo shyaka ryanyu ry'abarepubulike uhanganye n'abandi bagabo bane, niko bimeze. Hanyuma rero Madame Ikora, gerageza ubwira abakurikira ijwi rya Amerika inzira munyuramo kugira ngo mube mwatorwa kwiyamamaza. Abanyafurika ubundi bamenyereye ko abantu bajya muri za stade n'ahandi, ariko hano hari bikorwa mu buryo butandukanye, aho usanga abakandida bava ku nzu ku yindi bagenda bashakisha amajwi. Mubikora gute kugira ngo nk'umuntu uri za murenge wifuza gusobanukirwa uburyo politiki ya Amerika ikorwa, mwiyamamaza gute? Murakoze. Uhera kuja kuri Secretary of State, akaguhereza ibyo bita a petitioner. Inzu ko nshobora kubivuga mu rurimi rw'iwacu, murambabarira. Ni nk'urwandiko ukoresha kugenda gushakisha abantu bagusinyira bemeza ko ushobora kwihaga. Rero warangiza kubona ubwo rwandiko, ukagenda mu baturage ukababwira uriwe, umuturage yakwishimira, akandika amazina yiwe na address yiwe, information ziwe zose, yarangiza akagusinyira. State isaba ko minimum ugomba kugira abantu 50 bagusinyiye muri district yawe uhaye wiyamamarizamo. Woshobora kugira benshi barenga abo ngabo, ariko nabo ngabo usabwa. Rero iyo wamaze kugira abo bantu, urabatwara bakareba amadress, bakareba nimba abo bantu bari kuri fishe y'itora. Iyo bihuye rero, ubwo uba candidature yawe iba yemewe kubera ko abo bantu baba bagushiriyeho uwo mukono. Naho ibindi byose ni ugukora nk'uko mwari mubivuze, ugenda umuryango n'umuryango, ugakomanga, umuntu akaza hanze ukamubwira uriwe, akakubaza ibibazo. Nuko nguko ugenda wimenyekanisha, ukababwira icyo uhaye ukora. Rero abiyamamaje imbere yanje bavuga ko iyo ugeze ku muryango w'umuntu rimwe, wenda ahita abyibagirwa icyo uwo mwanya, kuko aba afite ibintu byinshi aba arimo gukora. Ntabwo aba arimo gutekereza wowe gusa, cyangwa wenda uwaba namusanze arimo gukora ibindi bintu, mwamara kuvugana bikaba birarangiye. Ariko bakavuga ko iyo ugiyeho irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, izina ryawe riguma mu mutwe, mu bitekerezo byiwe, mu buryo ki yoramuka ntagutore gusa, ariko afite ubwo bushake yagutora, ntiyo kwibagirwa ko wageze ku muryango wiwe. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse.
ikiganiro bungabunga ubuzima rero ni hano ku ijwi ry'Amerika. Ntimuzacikwe inshuti, mukomeje kudutega amatwi. Amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro by'ijwi ry'Amerika. Hariya ku buhanga bw'ibyuma PJ afashijwe na Dieudonné wegeranije aya makuru. Kuri mikoro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.